Amen and amen. Ole tatou leadership la fiafina ie whautarina whapea. Great leaders develop themselves. Great leaders develop themselves. Ta fong meo tau le EPERU suma le lua whai mua o le lua. Ya. Ole nei. O i tatou fo i olo ua vanga i ele whapotonga e matamata mai e whapea ona to tele. I nā tātou tu e se ia o mema mawhauma a tō maleanga sala e whaalawelawe ngofi ai i tātou. Ia tātou tau whetuli male ono sa i le ala tanu i o tātou luma. Ma ia wawa ai atu i a Yesu. O lena te taina ma lena te whaato o toina le whaatuatua. O lena ono sa i le sa tauro. Na whaatau vai a te ia le mā. Ono oli sa tu i ona luma. Wa nofo foi o ia le tū tamatau le nofo ali i o le atua. A forma. Ele ai se tai ele lei sana te inga ya unoa ma le training. It's a must and it's imperative. E ka kaui kai uma. Ona la ele ai se ava noa ma fai e na o tātou i a onga pe ona masani e ia tangata. E ala noa la le nei ma fai ona tātou fitu whai ai. Na ia so sani na ia whaalele e lau leadership e le ngata i tono le kare se a olofu ia a inga. In your own life, mana o mia lava le o ino tātou. So, o le tala le atu sipa ia. Therefore, since we are surrounded by such a huge crowd of witnesses to the life of faith, let us strip off every weight that slows us down, especially the sin that is so easily trips us up, and let us run with endurance the race God has set before us. We do this by keeping our eyes on Jesus, the champion who initiates and perfects our faith. Because of the joy awaiting him, he endured the cross, disregarding shame. Now he is seated on the place of honor beside God's throne. Now understand this. O le taimine nei, o tangata ia ta wal tuspa ia I, o ka ngaka o le whaatua na mua mai a tātou, ua lewa na whioti, o lai nofo, ia mata mai kako mele whai. So I'm talking about the people like Abraham, Noah, Joseph, Isaac, Jacob, Elijah, Elisha, David, Apostle Paul, Apostle Peter, Apostle John, and many other saints who are watching our race. O tangata ia, they are surrounding us. They are watching us how we are running our race. Hallelujah, Lord. O lai, tau wala au mai a tātou whaamahalo losi tātou tamuenga. They have done this, Paulo, I have run the race, I have finished my race, I have completed it. O tangata la ia, o lai no nofo le langi, ma kilo mai a kako, o le tala na tusipa ia, o le mea na le rife, e tusipa ia, we are being surrounded by a huge crowd of witnesses to the life of faith. So these people are in heaven watching us. They are calling us to lay aside the extra weight that slows us down. Hallelujah, Lord. They are calling us, please run with endurance. Don't give up. Be strong, be courageous. Don't be deterred by any trouble. They did this by focusing their eyes on Jesus. When they ran their race, they focused on Jesus and they completed their assignment. The same thing for us. We must run the race because they are watching us and they are cheering us. Even though but the Bible says so that that's what they are doing. They are cheering us up. Hallelujah, Lord.
But may let us run our race set before us with endurance. Ia e ka moe lau ka moenga ma le wha malosi ma lolo to tele. Amen? O le makua I kele o le mahuru I kau o ngei mea o le ka moenga. And especially if we are responsible to lead people. Honestly, leadership is not authority. If you study leadership, it's got nothing to do with authority. Even though if you are a leader, then you are supposed to lead with some authority. But I tell you, leadership simply means you are responsible to do something. O te whātu fo e po o ai rawa kanga kai whai mai e sanga pāo pio kia kia e le ai sau power if you are a leader. If you are a leader, you have no power. You are simply there to do your job. Ia e mana fo ila. Awa le mea le fo ile e kama whai a kanga fo ile kama whai. I want to get there. I want to be a leader. So you can have the power and authority. We don't have any power. We don't have any authority. It's a delegated authority that we have. O le authority na kako as leaders. O le authority na delegate might. Amen? But the reality is, elenka ko authority. O le kolinga la tatou, ma le vala wino e tatou. E le vala wino e tatou ko ke mai whala lanka ko pule. We don't have any authority. Ngā kōl ka koe lea tua, tatou mai whaile mea o le taitai, because you are responsible to do something. Amen? O tangata la ia la e kumakau wala au mai. They are the champions of the faith. And they have done their race, they have completed it, and they are calling us. Be strong. Be courageous. Don't give up. Amen? Au nge yese me ke wha vai e le mea wala au I kako wene atua. Ai te alu o kako ulangonga. You know, te alu a wha peka ke wha alango lango I kako ulangonga. Honestly, most of the time, I wouldn't be here. Because there are times I don't feel like coming. But as a leader, don't depend on how you feel. Because o menge o langonga, e whawaleha kangaka. No, if you are a leader, then you are responsible and you should be committed to do something, hallelujah, that you are supposed to do. O le mea whalea le inga kele ngā kele whawhika uri kongo ngi mo e kālesia. O ngō le whalalang o le power, o le whalala le power, le whalalang. We don't have any power. You have the delegated authority only to fulfill your responsibility as a leader. Ai kei loa inga la, o le eimaringa, ima o le kai. O le complete and do it well. Le eima o le kai ia le leinga whairau ngā luenga. Ai vai oe, au ka kouwha I tato I ngeme o e kālesia. E ka ki o mairo I tōne le kālesia as leaders. E kasi ala ka ngakale ki kaunga whaia fia, ma malia no loto, a malia no loto tangata na, then everything shall be fine. Only Jesus. Pauanga ka ngaka, a malia no loto, I lau ngā luenga lai whai, wa satisfy lo na nganga ile afo il tato ngā luenga lai whai. That's what matters. Ai afa pe ke sau e kam whai ke whawhia. You know what? You'll be disappointed. You'll be very angry. Wai iai no lava se mea e sasi au ki hao he. Ngai whaapela, ke yo foi lewa, ai mai alo ki ngā hinga, ai mai lau commitment le iei o ke sau, ke whaamalosi, hoa ua mua mai, hoa ua ke sau e aso unga. O le whaalawe, you're trying to please me. Please don't try to please me. If you can please the Lord, then everything shall be fine. Let's all try to please the Lord. A malia le loto le atua. Amen? Au te mana au e whaalongolongo I leo tangata e na mō mai a tātou.
people like Moses, people like Elijah, people like Elisha, begin to hear their voices because they are calling out. No, This is a silent voice that is calling on us. Be strong, be courageous. Complain. And as a leader, I tell you, you will have people like that. Positions where leadership, then you will find out it takes courage. It takes your determination, your power of will to do it and to do it well. Amen. Places of positions where or the Makako Kelo Rankala, life along Mayate. I really laying a fight. You can imagine the lotto that one. Kawala, Kakovala Awinga, or Kilo Mile of Ayangbo. Amen. A little pharmacy in Wakako, but they are urging us to keep on going. Don't give up. Keep going. Be courageous. Amen. Champions are not made in a ring. They are merely recognized there. I really like this quote. Joe Frazier, the former boxing champion, he said, champions are not made in a ring. They are merely recognized there. Eleai masisiam pingi o yai ngai me ofusu anga. Fa apea nga fau ko kongo le maya. Eleai masisi nga fau ole maya. Ole ngofuanga ngai recognize ai le leyo tangata le fusu. Ala fai. Ala la me fai le ngai ho o champion. Ele loya ka ngakalo ka mo elwa veo. Ele loya ka ngakalo ko lengi valua po. Ali la fai. Yeah, well, la fai is South Pacific gold medal. Mama la fai la ukala le fe. Ele ai se ka ngakavayo. O tato, o le area le arena le recognize e ka ko. You're there to you're there for a reflect my yela ungal when ale sa fai ele lo kanka. Amen. Here's what Joe Fraser stated. You can map out a fight plan or a life plan, but when the action starts, you are down to your reflexes. That's where your road work shows. If you cheated on the dark of the morning, you are getting found out under the bright lights. From Joe Fraser. Ava apea nga e cheated I lo langa le nga fai kua the screen. E le lo mai se kangaka. E ora lava le kai me mumu ole mori e lo umar kangaka ko ngaka ngai oi. Amen. Olongo wingala, behind the scene, you will do your training. Behind the scene, you do your exercises. Behind the scene, you do everything possible to make you a champion. Olo lava kai me ole ring, o susuru mori dalo. O ingala fa ko ai loa. Le reflection o la ngalu, ngale sa fa ikual pum. Amen. Amen. So if you do nothing behind the scene, you will be exposed under the light. O mea foi la le ka ke va ai to inga tangata ai e ka ke va I ma ko inga leadership mo ko inga fo lingo ka ngaka ka ile. You know what? It is what you do behind the scene that is now reflecting when you are sitting under the light.
E kau mai ai le ai so wolanga ka kalo, le ai masa unga luenga o whai e lo mafau, le ai se ngā luenga o whai e lo roko. Amen. So le ala e sau o oe o lau susunga le kai, ma kwa ile ai ma se mea kasi ngā whai e kua papungi. John Maxwell once said, boxing is a good analogy of leadership development because it is all about your daily preparation. Amen? So se ka ngaka lava la e whakamala ma cheated I longa o langa behind the scene. Yeah? When you are under the light o I ngala expose ai ko ngaka ngaka ngai oe. Ava fongoela la tala dia. E se a piki ele tu se ka ngaka whakamala. E se a ko fia ele ku se ngaka whakamala. Amen. Se a. Pawale mele o ke loa o organka lunga o le being a dictator, or you are the son of a dictator, or you will be forced to be up there, but you are not qualified to be there. Ale o langa la whalenga. E vai, ele se a sa whaonganga ele ku se ngaka whakamala I lunga o langa behind the scene. Amen? Even if a person has a natural leadership talent, you still need to be trained. You still need to prepare. I tell you, o ngai loa ka ngaka ko ngā ka ile he ki oe. Amen. Ele whainga kai ka ngaka nganga whaile lako whai unga e a vea oe maola ko ka ika. Ele whainga ka. Ele whainga tāwha I tangata na tofi oe whai oe mataitai. Pe a wha apea lake loa le koe ngā quality le ei oe. Amen. They will choose you as their leader because they can see your quality. No fa te lea te oe. O le mea piko siringa ka hua le kai. O lau ngā luenga lai whai ngā o oe I ku kongo lau poku ma lau prayer closet. O lau ngā luenga piko e siringa ngā ka hua. O lau sau I lalo le mori ma le mea lai kung mai ka ngaka. O le kai mi ngai reflect ai what you did behind the scene. What you do behind the scene will show when you are under the spotlight. What are you doing to prepare you to lead others? If you are happy with where you are at, fine. If it means that you are not willing to reach your potential. I'm a great leader. No, everybody who is leading now have all done some training and preparation. Amen. Honestly, I tell you, ele kei o kangaka lai e fili ele akua e fai makai. And especially in a very big organization, it is simply because of what you did behind the scene. As a leader, your preparation behind the scene is very crucial. Ai mga ai whaonga oe le akua. Ia nga e rola ia le e iei lau preparation e whai e lei loa e kangaka. O lau preparation ngai whai vaveao, o lau preparation e whai ngā o oe, I lou kaimi awa ngoa, ma lou kaimi panga ngoa, o lau preparation ngai a vei oe le akua I lesi level. Ai awa apea lai ke whakamala le preparation lea. Whinga kai. Me vai leo te whai ati e te oe.
Ka kaunga e whaamaongi I lau preparation lea o oe anga oe. Lango I ngai form mai oe lea tua. O I ngai shape pai oe lea tua. You alone with God. O I ngai shape pai oe lea tua. Vai oto. O le kala kusi pa ia. Fa mai oe whaamaoni mei titi. E tō fia I lātau. E pule I me tele. Ia no fa atu lea ia ke oe. E le se ka ngaka fa pe ke e o so lunga. E le se ka ngaka ke o sawa o punga lunga o. E le ai. O long fa maongi. O le mele wa maki ke oe fa pe o ki a kongo. O le wa maki ke oe le va ngo mo mo. O le open door le wa maki ke oe. E fa ia oe mati a kono. O le open door nga e lead to the eldership, to the pastor, to the senior pastor, and to the whole new level. Amen. Ai afa pela le avaki ki oil ko finga or ki a kongo ai ke le fa maongi ai. How on earth are you going to be expected to be leading people? You can't because you are so unfaithful. Ai fa maongi vai o school or no school before. E lo umma ka ngaka ko ngaka ngai oi. And you know what? They will choose you to be the leader. Ele fa maongi si ka mai mewa va ki oi. Fa vi fianga expecting a si level pe a pe ke le fa mao. Kele me kele turn up. If you don't have the teachable spirit, you don't want to learn. Vai oi. The next level. Ele willing ke learn. Ele kai e o ye. All of us, as leaders, you must be teachable students. You must be a perpetual student. You must always learn. Never stop learning. O whai aku. O lo ua mangaku ngai ai umale whaka usanga le Bible College and got a degree in theology. Over a you know, I've learned all that I need to learn. But you know what? Kama I meti al meanga learn ngakai. There's a lot of things that needs to learn. I mean, le sanga le ne sin kama mea fa pe. Ale ango isi mea le ninga. E manga o mea le continue pe se kako learning. Me foi le linga nga ka fai. Wa uloanga nge ya uia. La nga lefe metala tu spaia. O se fa fa upo no mai o fano lo nu ona ua le ai se poto. O te kangwa su e fa mo te fai kangwa. O le tangata la te e le poto. Fa mai e te e ai le atua ko ke e langa fa. Fa ngalo e ia lana fa nau. Alongo mai e fai asi maka o ki o le mele o se fa upo no ia. O fa o matia lo no. Ina o le se poto o fo ina te atu le poto. O le mele o te e ai ya te oi. Ele fai oi mo staulanga ia te au. O e fa ngalo tu la fo no lo watua. O au foi. O te fa ngalo I lau fa nau. Wa fa fo. Wa fa longo ia. Fa longo mai o ko ia fai ko fa ngau. A fa pe ke le ele ia ke oi le ngau e o ina oi. The Bible says fa mai tala le atu fa mai o oe ngai ke e le poto e ke e foi le aku ia oe na te fa ngalo foi I lau fa nau fa mai o le skanga o le upu na o upu nga ave e sala e no makanga fe foi why you know what don't believe that word was for the Jewish people and for us wa ke le ala isia o ngai o ke maka nge lunga le Facebook le sa wai. You know what? The Bible was given not just for the Jewish people, it was given for us. The Old Testament is the foreshadowing of the New Testament. Amen? God chose the Jewish people. O kangaka yang avele revelation. Hallelujah. No, God is still looking at the nations of Israel. Hallelujah. But I tell you what, or the intention from the very beginning, it was not just for the Jewish people. So every word that came out of his mouth was not just for the Jewish people. It was also for us, the Gentiles.
So whafonga mai la, o e la kanga le ke le fie o inga oe. E ke le fie sau I kako training se fai. Fa longo le koe fai kau mai au fa longo le mai ala o le ke le fie o inga oe. Fa matia lo nuu ina ua le se poto o oe fo ina te atu le poto o le mele o te e ai te oe e le fai oe mo staulanga I te au wa e whaangalo ngalo le tūla fono lo watua o au foi o te whaangalo ngalo I lau whanau. Wa fonga mai, mele o te whaatia te oe e o lo lava le kai mea o I ngai ka kou le afiong pa ele atua e manga o mia lo kau mawhai e ke attend ma o ina oe. O le aso sa, e loku kai ama le afi, e le kai ngā lava ngā kai. E le kai ngā lava. I mean, o le launga ngai saunga le kula, ia o le ngā fo I kula, ia masalo o le si awha I kula, e mo moe kanga kai le fie whaalongo le mele e launga. O le mele o ke ofo ai, o isi au launga, ia ngā launga, kusanga launga le masinga le nkiengi, a koe launga ngai. O le kilo ka mo ko I fo o launga la. A longo winga la ka mai, e ke le whaalongo longo le masinga le nkiengi. O isi voi la kanga, e o mai le loko, mo ko I le fie titsa po la lako. A whanga mai, e ke ele kua kanga kai le manga o le poko. A le mea singa leanga, a iei sau whangau. Wha mai ha, e whangalo ngalo le. Ia lea la a le manga kua lea tua lau whanau. That's a worse punishment for you. A walanga mafunga whangalo ngalo lau whangau. Wanga le, ele o whaia, o le mea le wha mai kuspai. Always be teachable. Ia ke oe lea nganga ngau e o hinga oe. Me wale le e ringa tau whai e whai kako se mi ngā ia whai ma kako whare lima. Whaafonga mai, e leo se fie whai se mi ngā o sis. A lewa uloa ngei malanga le whono. Ola le meo kanga kai o mai, whai mai whawhia kai ke lea pas. Ko ke lo o ko por kalame fai so le mau ke maka ko por kalame e le ai ma se meo ko por kalame mi si mau ke maka and I'm thinking wow that's incredible. Ava fonga mai au ke taking advantage le avangoa ma le tisaia le ai ngau e fia o inga oi ko ke longa ko ele mau mai e kalesia le me le fai ka ko aulo. Ele bawa. Amo ia oe. Tare ngongo ka inga le ia. Ia awange I lack of understanding. Langa ia le upu na whaia le atua, na whaia Paulo le kale sia Efeso ngā luenga mta upa lusfu. Vai mei o te le manatu e tā ofise mea manuia I oto. Everything e mga mia e manuia I kako. Au ke whaku voi. O le ale mea ngai wha mua I logo langa. O le lalo langa. You know what? E ngaka le lalo langa inge. A le la whaki oi. E ke oki, kau ke whioki uma. E ke oki loa. E le ai ma se mea e ngau le lalo langa inge koe au ngā iau. Ngā le paunga le mea o ngā ia ke oi. O lau investment lenga whai le malo le akua. A o le mea la lenga e whai le malo le akua. E wha maulo na o ngā. Ale mele alu vale el kako malo si le lalolang. Ia nga kai le lalolang. E ke oki loa uma le lalolang. Bulal ke lo ka vale ke lo fale ke lo kupe nga oki ya uma lo ele ha ma sisi me. Ale me ala le nga kako invest le malo le ko. Ia fa va. E o le fa va lava amen. O like enjoying ala. The law of process. Leaders are developed every day over a period of time. Le ai se ka ngaka e vea maka ukia wa apea nganga kua ila so sa ai o kura so lele o makua se lau pasenge le ako ele ai it's a process. It takes time. O le me fa ngai ke kaunga e o sa ele fa apea kasi lo ka ko training ka usanga nge wa pe yo la va o lo manga yo lo ele ai e manga o mia le fai to e fai mo ko e fai because it's a process. We need to do this over a period of time. You cannot become a great leader overnight.
We need to understand the law of process. Fai le siaso, si masinga, le si kausanga continually until you perfected your skills. Consistent daily discipline will take you there. Consistent daily discipline. Number one, your daily prayer life. Okay, that prays every morning. Put up your hand if you pray every morning. Praise God. I encourage you that you must do this consistently, not just a rushy prayer. It's tiring to do that. It's so rewarding if you spend quality time with God in prayer. How much time goes into praying? Hallelujah, Lord. Your daily Bible reading. How often do you read and study the Word of God? Awao ke fai aku ki oko. O lesi lefa afika uli sitting a lele. O le fai kau kusi pa iyo kanga ka mai lesi kaki ingal kusi pa iyo. O fia o mo ko fa mangui a lo koi sesena to ole nga fai. Ai ko ke lola ko le meo kanga complain. Ole ala ke fa pe. O ke o foi le mea. O ka fa longo kanga. O fa pe lo mo fa. This is the most amazing thing that To'o is doing. Going through verse by verse in the book of Romans. Aleko ki o le kusi a Roma ke mini. O le fa yeka ko sa groups. Ale mo ko yo interest ha le mena fa yeto. Amen. So we're going to study the book of Romans because ala fa longo le o nga den fa meto. Me no le mako le ma ngai yo kusi a Roma. Patu wala tato ia fai maka upo o kusia Roma. Fa mole o si kaki fa le kom ka upo fa yede. A woko kia kus a misa o ko ia kai ka sa kups. E fi au moko i. Se so ia ko ki fai me pelo sole. Fai fa le si kaki fa le kus pa ia ko wo le o kan. O le me siringa le anga o le pepelo mai lumba le le nga fai ko. Ele a fai nga tangata la fai mal fa mau. A kanga ka le fai mal le fa mau. Fai fa le yo me. Ele o kanga ka le fai fa le. Fai kau fa le si kaki fa le. Fai le sau kai me ke kaki e ke le sau fai no le au. Amen. Amen. Ngi ke wa fa pe ai ke sau lu mo le ko yo pe pelo la fai. Ya, ele mai fa le me ko mai stampo lu nganga. Spend some time reading and studying the Word of God. Honestly, I grew up in a Catholic church. Ele fe kong makus pai. Ali tina. Mon mau tina. Wa ba o tina le malu pop. Ele kus pai lo pop fe kong. Ai a kemi lang o fa lo inga uia. O lo nga uia. Ma kwai mga o mia lo fe ba o le lo ma se me. Kere ma e o fa so lo ngo kusi ko le lo. Ari tina ke o kinga ingat ka ko kalesia. Ya la o no taia la sala ku ba mo e se vol fa ka ni fa ya ma. Ka ni fa ya la sa fa ka we. Your daily exercise. We only have one body. Just one body. You don't have two bodies. You better look after that one body. That one body collapse, everything you try to do will also collapse. O kako,
Avanga mai. Ele, wangi ma ko fa ka wa asisi le mede. E ka kaunga luka after fa le ka ko kingo. It's a must. Awa ke ki no inga, awa okay fa okay ke oe. E collapse no le kingo, collapse uma mai si be. Ya, vai le ko mafkanga le la faida so ko nga ide u fa longo e le half day kinga le la fa. Ya le u fa makala me so fa ku fa mole mole mai makama le sko ha. Shakila ko suka ma shakila ko blood pressure ma shakila ko a yes kan ka mo lungo blood pressure ya refer or family doctor will fix. Why you don't ignore it. Don't ignore it. It doesn't just go away. Fa mole. Ale la o fa kia so fa mole fa kia ana o mai em ka ko ka mai las ko nga fa mole o mai fuka ko kokoma fuka ko suka bo dar ku langa o ye ka ko suka daily eating healthy. These are all the things you do behind the scene in order for us to be good people and healthy people in front of people. Awa ai mai ya o le singa me ringa le ten apis kang kai ka ko training fai wa mai a wa la mai o le fai kek ya ko complain for el mako mo ka por al mo kwale le ya exercise pa or me would fai ke me le fikau como fai eat healthy. Na kere me ai em fainga healthy em fainga ko ai yo ta ko ko ngai foi fai si kong foi mengi me ai healthy yo kasiale me ai ro me ai. What about your daily personal development? Vai oi wala ngale suia winga leanga ngai ai anga le ai masau me nga fai ai lo bolanga le la se fu do se fu ko sanga o le me anga ka singa ke o lo mai kai ka anga ai le lu se fu ko sanga le ai mas a personal development of you have given no attention to the areas where you need to develop. Ava ki ago ele yo mo se le ngo for ina o ngo me le ika. Yeah, I can't go fake uma, but we need to give an attention to the things that need attention to. Amen? Can't find out personal development. Look at yourself. Look at the things that need to improve. Look at the things that you need to stop. Oh, it is it's a very big area. Marital personal development. What do you do in order to get better? Amen? Available personal development. There's a lot of books. But John Maxwell is one of the best. Jim Rohn. Personal development. That's a very bad excuse. So instead of to say you see me leonga. Kuko na ile wingo le upu pa ile mamram. Ai fai kawa kukusila kilo kile mama kama kuko. Ai kuko ai kilo ma emang ku hai. Get the habit of learning. Yeah. Hey, malam mai le wingo upu mai. Ile fai ka yang ai ka fai ka pa pia. Hai va ia ko e kiri mama le upu ya kango. Kango kuko. Kilo si pelanga lenga ko le ko spela opunga ku se mini ya oso male mau mini all the mau mini lo opu ya mala lo that's what it means. You keep on reading. Ya la ko kilo mai li fa penga di o fa ya ko di ko anga fa ka fa my Jim Rohn says success is nothing more than few simple discipline practice every day, while failure is simply
few errors in judgment, repeated every day. It is the accumulated weight of our disciplines and our judgment that leads us to either fortune or failure. Olong wingala, o mea fo ye ke fai ai manga ke ai manga improve o fai le mele le ke lo inga improve I fai every day. Ai manga fo ye ke feio. Yang ai ngai lo le o le al be ringa fio kanka. O le Facebook fa solo ako. Yeah, if you want to fail, file Facebook every day. Facebook every day. After 1 week, you will fail very badly. Amen? Amen. Spiritual leaders, daily routines, or daily routines here are spiritual leaders. Number 1, prayer. Prayer, I may see all the tabernacle prayer. Le umanga what? Wayoko. The moment I discovered the tabernacle prayer, it has completely renovated the way I pray. Also for afaikula ke ko kule Allah se umbia afaikula. E umma afaikula pe umbi ke afaikula. But if you pray the tabernacle prayer, and you do it consistently, you will get into the habit of doing it, you will enjoy doing it. Honestly. I found the joy of spending time with God in the tabernacle prayer. I don't have to get anybody to prove out what I do. That God is my witness, the Holy Spirit is my witness. This is one of the most beautiful things you could do as a leader. Praying. Tabernacle prayer will take you to the mercy seat. Tabernacle prayer is the only prayer that is in the Bible. How to arrive at the mercy seat. And when you arrive at the mercy seat, that's a place where God speaks to humanity. ESOTO lusul lima fa upo lusul lua. Ole prayer le sharing the conference, and I really wanted to share this, and I thank God I had the opportunity to share it. Ai le vao ke rupi e lua I lunga le atola awal tula fono, I mea umalava te whai atua I ate oi, e te whai atua I le whanaunga Israel. Mai lao ko, ole men mai le atua ia Mose, alu o le mele I le mercy seat, e whaakali mai ai, o ke saunga e amatu I ate oi le instruction. Whafonga mai la as a leader, it's the place where God commanded Moses to pee, so that he could come and talk to him and gave him the instructions. If you want to know how to lead, and if you want to know be at the mercy seat every morning. Make sure that you arrive at the mercy seat every morning, because that's a place where spiritually, if you go through spiritually, ile tabernacle prayer, hallelujah, until you arrive at the mercy seat. Ole no fangala nga amakainga speak my lole to yeki oil. Mama yeki oil instruction pe fa fenga kai. Hallelujah. O inga sa wele ku e kalango ka nga kaola e ye ka ko. Ale patenga nga avele ku ya mbose fa fonga mai until eternity ele ai se singa ke suia. Ele suia se fenga nga fole suia se fenga kwai. But yo lego ke malama. E lunga tapeneko nga mai tapenako nga mai kusipa ia. O tapenako Mose, mal tapenako ta vita. O tapenako la ta vita, leo kako iai. Ale tapenako nga the same with Moses. Pa wale se senga ele ai ngi aito mo so ko tapenako ta vita. But spiritually, you need to enter the door
You need to thank God for the cross. You need to thank God for the blood. You need to enter and thank God for the light, for being the light. You need to thank God for answering our prayers. You need to thank God for the provision of their tour. You need to thank God for the veil. Because the veil was torn on the day Jesus died on the cross. One is blue. Blue is healing. It means that Jesus died on the cross in order to give us healing. So you're thanking God, going from step to step until you arrive at the message seat. Your prayer will become very effective because or the message seat petitioning amen. O ngake kango claim mai polo mise la fiong pa ia le tu. If you do that every single day, you arrive at the message seat. God comes and awai ai se kanga ko le langa ngai ma le lolangi nga ke suia le pattern avele tu ya Moses. God said to Moses, this is forever. Nobody will change it. Hallelujah, Lord. O inga foi la e fa mafanga fangai o e menga ke sa wai wa e power mai wa e loko keli. Menga so se kanga kala vai ko anga e faile mele e ke sa wai loko ke ele ko manga mi se si fa loko kele inga oi. Wo manga ka inga council o le ku o inga va ko le leadership le ku e ke oi o inga va ko le direction nga fe so swang ile nga o le tu e ke oi. Ngai sa wo lo la ia le o kai mahalosi le o kai fa paru pe mai pe ke le fia ai. Ele ko manga mi se kanga ko fa mahalosi ke oi. O ele la ve o manga ke fa mahalosi kanga. Ai le ko manga mi wa si kai. Se wo mo foi u fa mahalosi se lo ko ke fa mahalosi ala ke fa ngau mai ya le u pe lo ko vai. Se koe pauan mere koe ole o ngala au rua le whao. Wa ole no pala si me ke malo ngal pauan mere ko koe. Ai vai oi. Ai ko anga ke halu le ngofo ali if you arrive there every single day. O e ale ka ye le ka fa malo sia o sisi. Ke fa malo sia o ye ke oi. Ko ke ro ni kan kan o ya vai. Ko ke ro vai O ke ro nga kan o vai. Ora kanga ka maka ukia nge fa ko wa ai le te kanga fa pe. Ele komiki era o kalavo. Ele komiki era prayer warriors. Ele prayer ministry. Ele komiki kinga. E ko ki a fo komiki kama. E ke va ni ka vai e ke le aso o ma ke e taxi va pe ngi ka to. Ke le ro pe manga o mia le ka se u fa malo si ngai. She strengthened her own self. Okay, long ago, lai manga o mia le ko ni ka fa penga. Imagine na pe fa penga o ile lo langi le si ka fa malo so. Well, who is going to strengthen you? You will strengthen your own self. Otherwise, is he lo ka o ko fo lo ia ma e o kilo. O kama fo ka ia wa. Ele me fo ele well I really don't know. I haven't really started what I was given to do. But I will mako maftanga mena yuso all over ela. Ya ke vai ko mo vai. Ya ke lo fo ke le ma foi pola mena tu. But I tell you what, people need you not to depend on them but they need you to encourage them. Mga umia le kun kanga kai fa malosi isi kanga ka. Ile ko mga umia le kun kanga kai fa vai. Ia la fa vai benge ia fa malosi oi. Eko anga ke alu le message honestly. You are refreshed every morning. After being there every morning, you're stronger than ever. You're stronger than yesterday. Hallelujah. Remember, only leader.
is simply influencing people to follow. If nobody is following you, then you are just taking a walk. O ke le no po ia fia follow ya ki o ba pe ba ko o le peva e ke ba ko ke fa pa pe ma ya o ye so uma o ke le no po fia follow ya o ke le fia follow so ka fa pa pe o e no fia muri o ki a o so le ba ko le mala le me you are doing good, you are knowledgeable, you are moving on, you are doing things. I want to follow you. I want to follow To. When I look at this guy, To is 73. And 73 years old. I want to follow him. I mean, look at him. He's an amazing leader. O kwa marosi al veve au au fiku kolu on kautong ya okay lo o ka ngo ko mele le wo ngo lima a mele ngo lima o lu mo ka ngo lima o yo ngo o a ngo ya praise the Lord. Amen. Era kaki yang be there every morning. Hallelujah, Lord. Power of God's word that transform you as a leader. Afonga mai. Ke le lo ya se me transform ka ko ngale upo ale ko. Ava pela o se ka ye ke le fa ka ku se pa ia. Ko au le lo ala le lo langi ngai pe fa fenga ka in kang. Honestly, I don't know how on earth you could lead anybody, let alone trying to lead yourself. Because all of young pa ia le tu le ia le fa singo manga ka ko le me ka ngo fa. Amen. Psalm 19 verse 7 to 8. Sa ortu la fono le li e fa fo sia mai ai le nganga. E fa maoni polo inga le li e fa poto inai le ua faingo fie. E tonu fe awa le li e fa fia fia ai le loto. E mama polo inga le li e malama mai mata. The instruction of the Lord, which is the word of God, are perfect, reviving the soul. Ola fionga le akua, makua I ako e revive the soul. O ke va ko ke a ele fa ka kusi pa ia. O ke le lope va venga revive the soul. Because ang ale fa kusi pa ia, ngal pa ngal me revive the soul ka. The decrees of the Lord, which is still the word of God, are trustworthy, making wise the simple. O le fionga pa ia le atua, e fa poko o kanga ka fa valvalea, o sa o anga fa punga. O kanga ka fa valvalea, al pa wan me fa poko inga oe, nga le fionga pa ia le atua. O le fionga pa ia le atua. E oli e no loko. Wa ki nga fo I mako kanga le fa u. Ako ke longa ko. O le mai le fionga pa ia le atua. O le fionga pa ia le atua ya. Yeah, le mai bringing joy to the heart. Amen. Your smile will not be dependent on the circumstance. Because number one, you can't change the rain. Can you stop the rain? You can't stop the rain. Can you stop the wind? You can't stop the wind. So what can you do? You can't control what happens outside, but you can control the inside. How do you do it? The word of God. If you're thinking of being happy every day, well, you know what? You are somewhere in Mars. Because in the world,
You can't change the weather. I mean, it's not like you arrive at the winter time and say, you know what? I'm going to change the winter time. I'm going to make the winter time a summertime. Well, you can't. It's just a situation. But I know what you can do. I know you can control your own self. You can adapt yourself to the changes that is happening around us. Amen? The word of God might give insight for living. A mga omia se faukuanga ma mga omia se akamai e fapenga ka ka yelo olanga e maua uma I ku kongo le fiong pa ia le ko. I ele fa ka ko pa ia le ko. Then I don't know how on earth could you ever survive without revelations. O ile ye revelation le fiong pa ia le ko e so so ang yao. Amen. ISAIA 5:5, your word that proceeds from the mouth of God will not return void. It shall establish and accomplish what the word of God was sent for. Ele foi fu mai le upole aku. Afonga mai na. Le upole aku le ke fa nga inga ke kango e fa nga speak it into situation. Ele foi fu mai le upole aku e al wakua fa ye pe. Hallelujah. Ole sina le me ma nga ya le ngo va ko wi ko fa nga wi le nga ma to ko ta talo le Efeso. Ni se for telefone. Efeso mo fa o po Efeso liva luz fu. Ole Efeso for fi fe Efeso. Le Efeso mo. Peso mo fai o masuluiva luz full. Se ve como. Le matua ngalu ya te viso na o te fatu na mai o ia na ye o fa no po ya te ia I do na I tau. Ai lo ko su fa le mo nga fa po sulima suruanga survaru suriva o para mo o to pato to ele o yesu mo o to lo para ia suruanga o le melea o te ma wai I fa tai o no o to o to ia to talo le ia fo ia te o to ele to lo ka to li o ia o talo la le ke fa ko le pa o po le tu so o le kakalo ngau ke whaonga ngau ke kakalo I mola o whangau. So o ke kaunga vese le upu leo le iunga e ku i le ngor kangaka. Amen. Ia motivatu fo tatu e kalesia. Honestly, your name is mentioned every morning. I put your name here every morning. I put your name there every morning. And I pray the same. It's the word of God. Your word is settled in heaven. Your word will never return void. It will never fail. It shall establish and accomplish what your word was sent for because you are ready to perform your word. You wrote the word. You said that this word will make it happen. It shall be happening right now in the name of Jesus. It's one of the most powerful things you could do. Amen. It's one of the most powerful things you could ever do. El wakwa le upole atu le faya ele ku fa tau nu ele atu e kusai mal mele nga mai le upole atu ya nga le fa mele miam ta mo fa po suma lua ya o le leila va ai a wa o te matala ina ia faya upu e matala le atu e el wakuro excuse me el watu lola na upu le e matala le atu e whakaungu le upu lenga ka kalo ai.
So he will be faithful. He will make sure that this prayer will happen. Exactly what it says. Amen. For I am alert and active, watching over my word to perform it. The truth of God's word will transform, will change, renew, will strengthen, and empower you to lead others. The truth of the word of God. Devote yourself to studying the word of God. Aua ko ke whakamala. O le me piko siringa leanga, ia le la whatu la ufautuanga mo whaiwhia amu ko inga. A whapeo o se ko inga e ke le whai kaukuspaia, e ke le loa lau menga e whai. Makua i o whaangoa ngoa kere. Makua i o wofofo i hawe. O kako ko finga nga mele akua. E rin ko finga whapea nga ngi. Nga anga whapipi i o lo ko finga, wa ke le ko finga. A ere o whaia me taka unga e whai. Ki a kongo, yo a te mawaioko, pole ala wala finga lawa mele atua, it's an open door to the next level. Pea e manga e whao ngā lowo langa moleri. O me fo ele ka ko ka le fiong pa ele atua. E ye kanga avele lima ka leng, e kanga avele lu ka leng, e kanga avele kas. Ava fonga mai ngala avele le kasi kanga, ngal pau ngal me ma fai ngo fai. Angala foi avele lua di changa. Angala ilo le atua e mafai ng handling le lua nga. Ar kan le avele lima o ma ko anga. Ai le o fai mal ko sipaia. O tanga te poto le na avele lima o tanga te feololo le nga avele lua. El kan ka fa valvale le nga ele ai. Ele ai o kan ka ia nga ave ai. O le e fa e mai e tusa ma le mea na te mafaia. E la ilo le atua. Le mafai nga e fai ai. Apate o fa ku a vaku le kasi e ki o a ua ke ngofo le kasi. O le kasi nga e ka kango ko e mo le si kasi. Kuku sa le kawi o le lua le nga e ko e mo ma le kasi le. Mar kanga ka le ko e mo le siri mai. Kuku sa. Ale fa le le nga va ko le kasi wa ilo le leia le akua o lo nga kula o le paie. O lo nga kula o le iva. A iva, ang liliva ay fo mai po lan me nga renga e iva. Por me so iron por me e ala e iva ang pawa o e wa masangi nga sa o lo ka mai iva o e ke iva o lo ki nga iva e iva va o maka ko ko ai. O sila nga ka e o mai si ai nga fa pe no. Ele o le la ko wala masangi nga fai. Ele ma se singa ke encourage nga ka e ko anga nga ru e mo. Ai vai foi isi ai, ngai fa pega. E ke va ko e moe ma, ele si fa ya va. Fa ya va ma ko ai. Fa ya va le moe ma ya, ke va ia kar se fura, moe ya. Moe ya, moe ya. Moe ya. Moe auki. Ei me se bem. Usa ngal pa ngal me ngal moe auki. But the sad thing is that he left his children despondent. He left his children completely destitute. Why ele fia marolo? Kau ke fia marolo uma? Ele acha kan ele fia marolo. But o ke o foi que o fia feio nga mea. Vai baule ola. Arkele yo me la mai la fiong pa ele tu agako. Ya le fa uma. Keep developing yourself using God's word. 2 Peter chapter 1 verse 5 to 10. Yeah. Me lava lea i o tau matua wha malosi ai lava. Ina ia wha popoina lea me o le leilo o tau wha tua. O le mele i o kou wha makua wha malo losi ai. Ina ia wha popoina lea me o le leilo o tau wha tua. Ia wha popo fo i le iloa i le ami o le lei. Wha popo le iloa i le ami o le lei. Ia wha popo fo i le loto mama i le iloa. Wha popo le loto mama i le iloa. Ma ia wha popo le ono sa i le loto mama. Wha popo le ono sa i le loko mama. O le ami o atua fo i le ono sa.
Ia le amio tua le on side. Ia whaapopo fo ili whealofani o le auso le amio atua. Yes. O le alofa fo ili whealofani o le auso. Yes. A wape a maua e outou ia mea. Yes. Ma ua whaateleina. Yes. O na avea ile outou mai o le paie. Yeah. A o e fua mai le lo le leo lo tātou ali o Yesu Yes. Keriso. Wa o ia le o ia ile mea. Yes. Wa tau aso ia. Yes. Wa whaasemo semo. Yes. Wa whaangalo fo ia o na whaamaina Yeah. na sala tuai. O le leile au soe. Ia ti le o na whaamalosi outou. Ia whamawina lo outou wala awina lo outou filfilia. Yes. A wapea outou whaia ia mea. Tō te le umale lava. Yeah. Vai e. O le whaapopo, awara ko es. Whaapopo le amile le i ko anga. Le mele o ko ese. Ala le mai tala te se mai au ko whaia ia mea mai ia. Tō te le i wale whaafonga la ko kala se mai. If you do these things, you will never fall away. E makoi manga o mia lava ka ko le develop. Keep developing yourself. Don't ever be happy with where you're at. Ma wa ilo fa ile si mea la ko ka mo fa ke lo fa ile si mea. We ka mo fa i lo fa ile si mea. Ye ko ka mo fa i lo fa ile si mea. A mo nge ka ko excuse a pe le mo sa mo ke a ongai. Iri ka wapsi sa onga o mea ngai natural e kele ni ngai ki kilo e lo me ka onga fai. Amen. And so ye ka ko excuse nga mea. If you are a leader, please keep developing yourself. Do everything possible in your strength to do what you have to do. Le o mga mai o mai le tu me ya ka ko e whakaungu o e mawhai e ka ko ngā ruenga. Ko e pāu wale mele ko koe, o le ka ko e whai. Amen? Tatu tula i mai nefia. Pa mole longo le siva ngol tatou maftanga teita. I really need your help. Because every available time that is available, we'll go into our trainings, training leaders. Awa all time e oai. Ya longo wingo le silova ya so kolu ya so le la awai fo.